Maya payabak po. Kapanyawsan para karing kakasal. Kaya katamula pong yabe karing kaya katamong panalangin. Ting magsadyang tanggap, king sakramento ning matrimonyo. Mr. Gio Franco at Miss Lisa Aguilon, makatakdang kasal king June 20, 2026 sa maganap Santa Catalina de Alexandria, Paris, Porac, Pampanga. Mr. Albert Pusing at Miss Cheryl Coralde, makatakdang kasal king July 24, 2026 sa maganap Sacred Heart Paris, Tela Bastagan, City of San Fernando. Mr. Sedi Ilustre at Miss Jessica Tagpos, makatakdang kasal king May 20, 2026 sa maganap St. Anthony Abbot Paris, Tubungan, Iloilo. Mr. John Paulo Ting at Miss Carla Marie Udarbe, makatakdang kasal king June 27, 2026 sa maganap Immaculate Conception Paris, Angeles City. Mr. Kevin John Pama at Miss Sarah May Passion, makatakdang kasal king June 20, king June 8, 2026 sa maganap Santiago Apostol Paris, Betis, Guagua, Pampanga. Mr. Justin Esod Alido at Miss Catherine Sape, makatakdang kasal king June 28, 2026 ang maganap San Rafael Arcangel, Paris, Mabalacat, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamo ingating balong nanumang bage o pamikatagon na malyaring maging sumbagal, king kasal daring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Kapanyawsan para karing diakonong umemi ordinan anting presbitero. Iabetala naman po king panalangin tamo ding diakonong magsadyang miordinan anting presbitero. Reverend Kevin A. Simbulan ay anak dari Mr. Crescencio de la Cruz at Mrs. Juanita Adriano, makatakdang miordinan king June 15, 2026 alas 9 ning abak ang maganap King Paris of the Lord's Resurrection, Madapdap Resettlement, Mabalacat City, Pampanga. Reverend John Paul T. Toting ay anak dari Mr. Julito Toting at Mrs. Elaine Tolentino, makatakdang miordinan king June 19, 2026 alas 9 ning abak ang maganap King San Nicolas de Tolentino, Paris, Santa Cruz, Macabebe, Pampanga. Reverend Alan Paul L. Mariano ay anak dari Mr. Rachel Mariano at Mrs. Josephine Liangco, makatakdang miordinan king June 23, 2026 alas 9 ning abak ang maganap King Most Holy Name of Jesus, San Roque Vitas, Sarat, Arayat, Pampanga. Reverend Harold C. de Guzman ay anak dari Mr. Carlito de Guzman at Mrs. Serlinda Coronel, makatakdang miordinan king June 26, 2026 alas 9 ning abak ang maganap King Our Lady of Fatima Paris, Ensonville Subdivision, Angeles City. Nung ninuman po kaya katamo ingating balong na nanumang bage o pamikatagon amalyaring maging sumbagal king ordinasyon daring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idaong tayo po'y misa ngay ni para king kapasalamatan dari Balikloob sa Diyos Community, Circle of Hope Prayers Group Crusade, Filipino Community South New Jersey, Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia Family, Ocampo Family, Benedicto Family, Garcia Family, Dan Concepcion, Mr. and Mrs. Estelito Baluyot Jr. and Family, Mr. and Mrs. Jensen Evaristo and Family, Mr. and Mrs. Alvin Miklat and Family, Senaida Quiros, Ron and Ipon Salan and Family, Julieta Capil and Family,
Gregorio Santos Jr., Edna Rivera and family, Cecilia Daquel, John Hill Daquel, Kylo Daquel, Roberto Mijares, Rosedeline Daquel, Harold Valencia and family, Daisy Garcia and family. Para king special intention dari Angela Dizon, Benjamin Dizon, Conrado Jr. Dizon, Dina Dizon, Edgar Dizon, Freddy Dizon, Christine Dizon, Christian Dizon, Mary Rose Dizon, Oliva Rose Dizon, Aiden Paul Dizon, Micah Cassandra, and Gabriel Dizon, Ana Micaela Dizon, Noah Patrick Dizon, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana, para king safe travel ng Joy Estacio, para king birthday ng Hannah May Calma, para king death anniversary dari Victor de la Cruz, Adoracion Gomez, Saibel Beltran, Abelardo David Jr., para king 40 days ng Homer Dairy. Yabetala naman po rin kaladwa dari among Pax Lansang, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno, among Felipe Manalam, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Emilio Tuanyo, among Chodolpo Tantenco, among Rustico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Senior, Edwin, Josephine, Joselito, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Lino, Maria, Benjamin, Rita, Eduardo, Edwin, Faustina Senior, Miguela, Ponciano, Crislin, Remillo, Romeo, Emerita, Abelardo Senior, Jaime, Benita, George, Caridad, Faustina, Gregorio Senior, Emiliano, Catalina, Roberto, Elena, Herminihildo, Sister La Purísima, Juana, Celestino, Liwayway, Crisanto Senior, Sergio, Maria Chopila, Rodrigo, Felicidad, Manuel, Juanita, Segundina, Javier, at Dingmaldang Kaladwa, king Purgatorio. Talakatam po.
Antimeto nga familia, mitipon tamo, king lagi ni Pampo ning anak, kampo ning Banal na Espiritu. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo. Kapatid, makatipon tapong ining taulin ang Domingo ning pamanyubiling mebye ning Ginoo, ing Domingo ning Pentecostes at ing pamanipa ning Banal na Espiritu, king Banal na Kapulungan. Kaniti pong Banal na Misa, adwan tamo king Ginoo, ing maging makabuklat tamo pamisip, puso ang puan panugali, bantanggapan ning Banal na Espiritu, ning kapatawaran at tutubod na kaya katamo, ban mitipon tamo ang tingmeto nga balayan na mi patawaran at mamatawad. Karetang dakalapinandit, etamo meging mapamatawad karing kapara tamong may na ang puan magkamali. Etang dakalapinandit, etamo tinggap ing kapatawaran ning Ginoo karing puso tamo, anyawaran tamo ing kayang lugod, sikanan ang puan kapatawaran. Hitabungan, aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, hindi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampong pamanyapot, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King maya pasok at kasanang depat, kasalanan kong mabayat. Ulinitay panigapu ko pang Nuana Maria, kapilanman Birhen, karing sablang hel, pong banal, at kaya kayo kapatid, inipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. King Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawa na rin kasalanan tamo, iyuli na katangan sana, King Bielang Angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
O Diyos ay pami, ikaing pabanal king banal kapulungan mo, karing kapag masusyan na mararapat king alloy ti, karing sablang bale ng pon bansa, itugtog mula king kale para na ning yato, ding kalam ning banal na espiritu, at itang pepasari na ning dibinong kamalan mo, kanitang kamumulan yang mi panaraling maya pabalita, itugtog mo naman sana karing puso daring sablang sasalpantaya keka. Itiat umiking kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyem po magari kambe mo king kameto nga ning banal na espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ring dapat daring apostol. Inyang mira singal do na ning Pentecoste. Makatipon na ring sablang talasan pantaya king metong malugal. Kabudabud, mi kaalingongo, menibatan king banwa. Awalamong biyong na ning masikan na angin. Kipnuane ning bale nung nula pa kalukulok. Kaibat na nita, igit dalang mikakalat ding balamo da kaladilang api, at ding balang katao mikametong yakareti, king tulid na. Mikapwan langan king banalay espiritu. Migmula lang miksalita, karing niyayaliwang amano, agpang king pigkalob na karela ning espiritu. Ating Hudyo karing Jerusalem kanita, talasalbala king Diyos at meni batanla karing niyay liwang bansa na ninyato. Inyang timdam dayting alingongo, itipon-tipon na ring kakal ataw. Mengas danlangan, uling dimdam dalang migsalita ring apostol, king amano ng sisuan ning balang metong karela. King pangas dandat pamulala, ngarang sinabi. Elangan wari tao Galilea, deting tao magsalitang makanyan. Bakit ngeni itamongan daramdaman talang magsalita karing sarili tamong amanong sisuan. Atin kay katamo menibatan Partia, Media, at Elam. Atin mo namang menibatan Mesopotamia, Judea, at Cappadocia. Ating menibatan karing Ponto at Asia, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distrito na ning Libya, malapit si Rene, ting aliwa namang kaya katamo, menibatan la Roma, Hudyo ampon paganong mga kumberti king Judaismo. Ting aliwa pa menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man itamongan darandaman talang magsalita karing sarili tamong amanong suwan. Sa salita ra ing makapagmulalang bagi ade patanan nin Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos.
Pamamasang iba, king mumuna na sulat sa Pablo, king kapulungan karin Korinto. Alang makasabi, Jesus kinuya. Subali mo nung patnubayane ning banal na espiritu. Atin miyayaliwang uring kalam espiritual. Dapot ibat langan deti king metong mong espiritu. Atin miyayaliwang paralan ning pamanyuyo. Dapot metong yamoy ing ginong susuywan. Atin miyayaliwang kagiwan. Dapot ing Diyos ya naman ing babye kareti. Ing balang metong mirina niyang katunayan, king atsune kayo ning espiritu para king ikakayap ting sabla. Uli mengari aking metong katawan o ating dakaladake i Kristo. Makanyan man metong yamo na katawan, bistaman dakalyang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman itamongan, Hudyo at Griego, alipan o timawa, may binyag tamong king metong mong katawan, king kapamilatan na ning metong mong espiritu, at itamong muna minong tamo king metong mong espiritu. Aman ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad ta po bang parangalan yung maya pabalita? Mekakeni o banal espiritu, katman mo ding puso ring matapat kaya ka, at palablaban mo karela, ingapi ning kaya kang lugod. Ingginuman tabi ke kayo. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. Kanitang bengi na ning aldo muring ita, mitipon na ring alagad, pakasara la ring pasbul king lugal nung nula makatipon, uli na ning takot da karing Hudiyo, tinatang Jesus at tinalakad yalibutad da nga nakarela. Kapayapan ke kongan, pangsabi na niti, pepakit na lakarela ring gamat na ating katalindikingana, mesaya la ring alagad panakit da king Ginoo, pasibayan ang sinabing Jesus karela, kapayapan kaya kongan. Nung makanano na akong tinubod ng ipa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis na wana nala at sinabi na, tanggapan yeing banal espiritu, nung patawaran nyo laring kasalanan na ning ninuman, ipatawaran la, ing eyo patawaran, eya ipatawaran. Ing maya pabalita ning Ginoo. Mamurian kita o Kristo.
For one last time po, ngayon na mo pong Aldo pwede mag-greet. Happy Easter po kaya kayo ngan. Pakigreet po yung balang metong kaya kayo. Happy Easter. Balang. O balami nga bagyuan ko yata na po. Kamusta kayo po yako niya pong babagyo na po. At yung ko po Enlex, balang sula po yan po yung sakit ko na pong King Enlex. Pero masaya ko po at pabiyak pong kayabe yung pong ngayon pong Domingo ngayon ni. Nandin po, actually Pepa Yalili po kako kaya niti pong misa ngayon ni. 4 na pong misa. Ring Pepa Yalili na po kanako, iamong Justin, yung kanako pong kabat. Sige kayo pong kaparokya, iamong Justin Gatos. Pero nandun pong kaluklok ko po, kaya takinluklukan po pa si Bayo ka rin. Aga nakako po nino yung parish priest po, Kenny. Uli nga niya, linukluk ko po kinluklukan ka rin. Limbog ko po kaya takinluklukan. Tapos na pong kalapading bangko nga kung makanyan. Dapat tiki kaya pa imako, Kenny, pwede kaya pa pong kasiping Kenny bangko ko. Aga nakako po nung nino po yung parish priest, Kenny. Tanay pa po babanggitan lang yung po taman albeya po kaya katamo. Magbakasyon niya po yata king Bagyo po kanya na. Pasalubong na po among nung no ka rin kayo man po ken ang yampong ube jam yamo po yan. At atsyuta mo po ngayon ni pagmasusan tayo po ing Domingo ning Pentecostes. Pakilawe po yung kasiping iyo. Pakisabi po kaya, laway niya po. Sabihin niyo po kaya, kumusta ka na? Nga mo kayo. Wata po sabihan na kaya kayo, ni isa man lang sa inyo, walang nangumusta sa akin, ngayon po makanya. Dito po ngayon makaga nakakarin balan, mamatay kayo sa inggets kung di nyo po maalala po yun. At atsyuta mo po pag masusanta mo po ngayon, ing tauli na pong Domingo, ning pamanyubling mebye, ing Domingo ning pamanipa na ning banal espiritu. Pero may balik tamo po king sadya kanini, at balok po misan na niya po magmisa ko po kening misan at meni mo na king kapag masusan keni, pinresentake po kaya kayo nung makananuya pong duduruting kaya katamo pong kalendaryo. At presentake po nung no karintana po king dake ng kalendaryo tamo po. Nga ko pin po kanita, dati po sigurado, atina ko pong dimdama may utang kaya kayo, o ti katamo pong Kristiyano, at ti katamo pong Katoliko, ikatamo po kano balik-balik po yung kaya katamo pong gagawan. Ano pong gagawan tamo? Magumpisaya po yung kalendaryo tamong Adbyento. At kalub na po ng Adbyento, lungobya po yung simbambengi, mabuktot niya po yung Mama Mary. Lungobya po yung Pasko, may baiti yung Ginong Jesucristo. Pilan mo pong Aldo kanita, magmisyon na yung Ginong Jesucristo, Kwaresma na naman, Pailasaya, at Good Friday, Matea, Domingo ning Paman Subliyang niye, Paitas siya banwa, pila na naman Domingo ka na, may balik na naman, mabuktot niya na naman ni Mama Mary. May bait niya na naman ni Ginong Jesucristo. Magmisyon niya, Pailasaya, Matene na naman, Subline na naman niye, Mitas na naman banwa, pila na naman Domingo kanita, mabuktot na naman ni Mama Mary, bibait na naman ni Ginong Jesucristo, at yung lawe, tamo po kanong araw po ring ariwang reliyon, at kapagal na ning Ginoo kaya kayo, ang araw makanyan, banwa-banwa, may babait niya, banwa-banwa, mabuktot siya Mama Mary, banwa-banwa, ipakuya king krus, at makanini po kasi kanong lawe, tamo po king kalendaryo tamo, kakit niya po ine, nano pong malyari kaya katamo no makanini po yung lawe tamo king biya tamong Katoliko, akakit niya po ine? Akakit niya po ine? Nano pong malyari kaya katamo no makanini po yung lawe tamo? Kayo mo po maliw, bali po nanong malyari, ini po dudurutay ni, mirasya po, Kenny. Akakit niya po ine, lo niya po yung kasiping yo, pilane pong banwang sisimbang kanyang-kanya niyan, lo niya po yung kasiping yo, pabume kanya niyan. Pero yung pagnasanta mo po at yung pagnasana ng Santa Iglesia, nakatamo mo idurot ng idurot. Nung yung pagnasana ng Santa Iglesia, king pa, balik-balik tamo, king biye at keralandalana ng Ginong Jesucristo. Mi bait ya, nagmisyon ya, linasa ya, sinubliyang mebye, pepay tasebanwa, mi bait ya, magmisyon ya, pepay lasa ya, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, mi bait ya, magmisyon ya, mi pako ya king krus, sinubliyang bebe, pepay tasya banwa, ing pagnasana po, kabang balamo mo wari, balik-balik tamo king biyen ing Ginong Jesucristo at king biyen ngay ni, tamo mo balik-balik, nun king pa, may balik-balik tamo, mamangat tamo, o mas masanting siguro, lalalam tamo pamakiwangis at pamakitulad king Ginoo. Utang. Last tamo po. Lawan niya po pasibayang kasiping yun. Last tamo. At kalya niya. Sabi ko po, lawan niya. Lawan niya po yung kasiping yun. Pilane pong banwang sisimbayan, kutang, kalupa na neni nga pong ginuyan. Lawan niya po.
Ali po, Marokya pa mo rin po ugali ng kasiping po. Pero ako po migagana ka nung Marokko pa mo rin po ugali. Inya pinatsuta mo po ngayon ni Kenny. Kaya ta pong pamay balik-balik kay ta. Ang gaking pamay tas ting gino niya po milabasan na Domingo. Nakatamo po likwan at pepaytas sa banwa. Naningening Domingo ngayon ni kaybat ng pepaytas banwa at tiro na kay katamo at si Jana yung puntalantamo. Yamo may ako at minta ka rin. Nuningin tinubod na yung banal na espiritu, bani katamong melakwan at intamong sikanan, bantuki kaya, at etamong magal, at etamong toknang king pamaglakbe, pabalik at patuki king ginutamong Yesu Kristo. Kutang, ngayon pong tinubod na yung banal na espiritu, dini na nakatamong sikanan, bantuki kaya. Last na mo po talaga. Last na mo, promise, last na mo po talaga. Laway niya po yung kasiping yung. Sabihan niyo po kaya, tuki na ka, nga mo kaya. Oh. Ha? Pataya po yata mo rin sabihan, wari po, dinina nakatamong sikanan, at etamo po rin gamitan yan. Etaya po rin gamitan itang sikanan. At tuki king ginong Yesu Kristo, kutang, nanong sikanan ng pagkalog ng eni kaya katamo, tandanan tamo po, ing pamanipa na ning banal na espiritu, yung bunga ning pamanyubling mebi, at nanong pong bunga yung buri ng akit kaya katamo, simple mo po. Ing bunga ning kapatawaran. Bunga ning kapatawaran. Kutak, may matawad na ka. Masakit na po ako. Masyado po masakit kewa kaya ako. Pero mumuna pong dili. Nano pong grasya yung buri ng adwan, biya kaya katamo ning ginungin. Mumuna po. Inya po misan, atin po meto nga pari, isa likod ko niya po king lagyong may, ini pong pari. Medyo mataba-tabaya mo rin po ining pari. Kaya ni pong meto nga parokya, may ngutangya po ka rin parokyano na. Sabi na pong makanyan, buri ko nga balo ka rin ng parokyano ko nga na makanyan, nino na kaya kayo rin may matawad nga na makanyan, nino na kaya kayo rin may matawad nga na makanyan. Wala medyo may pasikan niya po boses, may takutan la po, dinalan la po rin sisimba, migtas po gamat 50 ala. Migtas na pong gamat 50 ala. Medyo may lungkot niya pa mo rin po yamong, uling kapit na po, mamatawad. Ngayon, misan pa kutang ko nga nang makanyan, nino na kaya kayo rin may matawad na ba? May takutan la, 80 po rin migtas gamat. Kaya po may nga takutan la mo. Medyo malungkot siya pa mo rin po, ating 20 pa mo rin. Pag-serve la pa mo king pisamban, baka maputila rin ang migtas gamat nga na. Misan pa kutang ko kaya kayo nga na, last na mo, nino na kaya kayo rin may matawad na. 99 po migtas nung gamat makanyan. Ating pa mo rin po magdili-diling migtas gamat. May itong nga pong matuwad, siya pa mo kaya tangarap. Ba, nga nang makanya na mo? Katuwa mo na nga nang makanya niya kapamurin biyasang mamatawad nga na. Bakit nga nang makanya kitnanay pong makanyan? Nanong waring sukal mo lubot yung huwag yung mamatawad nga. Kitnanay po yung matuwa nga na pong makanyan. Amo, kung man po mamatawad nga na makanyan. Bakit po nga na makanyan? Kasi, ala na ako man pong kapate nga na. Ba, nga na makanyan? Palagi ako maglaram ka nga na siguro totoo. 93 na ka, ala ka nga kapate nga nang makanyan. Nanong sikreto mo nga no, talakang kapate nga na, tiyak mamatawad na talakang kapate nga na makanyan. Simple mo po yung sikreto ko, amo nga. 93 years old na ako po nga. Ala ko pong kapate. Kasi po nga na, may teno po rin digpaning alting nga nang makanyan. Ako na mo pong mitagan karela, amo nga nang makanyan. Pero biro mo po amo nga na. Tutuna po niyan, dakal ko po kapate at beging kapate king biye. Pero retangan meging kapate ko, meging mi kaluguran kami. Retang meging kapate ko, meging mi kaluguran kami. Retang nga kapate ko, akaluguran kula. Po yan yung metong karing makapaspe, makapas no karanasan king biya ngayon eh. Potang ating ka nga kasunggalit. Bigla ko may pagmasalese at mo may pagmasalese, nun may pagkilala kayo at meging mi kaluguran kayo. Mo itang may pagmasalese, nun lalo kayong meging mikilala at meging mikaluguran kayo. At palagi ako po makanyan mismo ing denasan da po rin alagad king ginutamong Yesu Kristo. Sinira na ning ginong Yesu Kristo yung kalaban karela at gewa nung kakalugurana. Tindamtamo po king ebanghelyo, mi balik tamo po king mumuna ng aldoning pamanyubling nebye. Inyang makasarala ring pasbol da ring alagad. Manaya la po ka rin at tatakot la ka rin Hudyo. Ngarang makngana po ng ebanghelyo, makakabat la rin pasbulda, dapot linubing ginong Yesu Kristong sinubling mebye at nga nakarela ing kapayapan, manatili kay kayo.
And you will be surprised. Petawaran no ning Ginoong Jesucristo. Pero ni metong karela, ala pong minyawad tawad. Andiyan makanano ye pong pibalabaligtad ding Biblia. Ala pong ni metong kareng alagad, ing minyawad tawad king Ginoong Jesucristo. Dapat ing minuna ng mensahe karela, kapatawaran. Nano pong buri ng sabyan? Ing tunay lugod at kapatawaran Kristiyano, ang giyang manyawad tawad, patawaran me. Masakit niya pong akmulan din eh. Baka nano kayo pong patawaran ng po manyawad tawad. Ulinging lugod Kristiyano at pamamatawad Kristiyano. Ya mismong mamye bayong biye at umpisa king meto nga mi kasala. Potang petawaran mi ang yang manyawad tawad, karin mi kakabayong biye at bayong umpisa ing meto nga tao. Pero malyari pong sabihan ka na ako, amo nga na ako man po talagang kapate. Biyasa ko pong mamatawad karing aliwang tao. Pero aminan nyo man po oli, biyasa ko man pong mamatawad karing aliwang tao. Atin kong metong paminsan no maralas paapapatawaran at yung patawaran. Kutang nino ita? Nino po ita? Itang mumu ng tao, akit mo ningabak, potang marap ka king salamin. Ako po yata itaamo, ikapin. At minsan no maralas sa talang patawaran ding aliwang tao. Pero italag yung patawaran ding kasalanan at milabasan tamo. Nga na ning Ginoong Jesucristo, tanggapan niya yung banal na Espiritu, nung ninong patawaran yung may patawaran, lahat ninong eyo patawaran, ela may patawaran. Ingburi na pong sabyan, at syuke ka nung mamatawad ka, uling petawaran da na ka. At syuke ka nung kapilan at makanano mong tanggapan, ing kapatawaran ning Ginoo. Ang kaya pong kakabata mo po, makairkonta naman kini. Anya po minsan, mitotwala po rin ka na, ing pengari ko po imako, ang po po'y koya ko. Meglivya po king group chat, ini pong kapatad ko. Sabi na po nining kapatad ko ang mako, siner mo na pong ning anak ima, uso na po ngayon yan. Nga na po nining kapatad ko kamako, mga ika makanyang ka nga na, panemeng ko konsensya ni koyang, sinabi ko na po ninong problema, panemeng ko konsensya ni kapatad mi ngayon nga na, potang atin yung problema, takpan mo, potang atin yung utang, bayaran mo, o te na ka mag-focus kaya kaming anak mo, kaya kaming maganak ka mong anak, babiyeming buri mo, nakapasa kita na loob, maganak ka kami. O tayo nakakaya kami mag-focus tayo may paboren yan. Inya mami asaya eh. May kibat siya po yung makong anak. Kayo kaluguran da kayo kasi maganak ka kayo. Babiyayo yung muriko. Yung pasa kita na loob. Pero ining kapatad yung ay ni kaluguran kaya kasi kailangan ng lugod ko. Kayo kaluguran da kayo kasi maganaka kayo. Mayad kong luguran. Pero ining kapatad yung ining kaluguran ke kasi mas kailangan ng lugod ko. Kutang. Bigbayo ne po itang kapatad ko ngay ta. Aliya pa. Pero magbayo ne. Kutang. Minuli ne itang kapatad ko ngay ta. Aliya pa. Pero mumuli ne. Ulingin tunay kapatawaran Kristiyano, yang mamye bayong umpisa, king neto nga taong di kasala. At yaning banal Espiritong tutubod na kay katamong ngeni ning Ginoo. Babamo ne ngeni ning Ginoo, ing banal na kapulungan ning iglesia. Birthday na po ning Santa Iglesia ngeni. Bani paganakana kay katamong, ing banal Espiritong tinubod na bansubli ang ing Ginoong Jesucristo. Yamuring banal Espiritong tutubod na kay katamong ngeni. Bani katamong misad laking kasalanan, mi bangon tamot mi patawaran. Bani katamo man mamatawad tamo karing haliwang tao. Ing banal Espiritong titipang ngeni kay katamo. Antiya mong magkanta at antiya mong darat ang kay katamo. Balo ya po'y kanta na pong Ray Valera sigurado ngayon. Umpisang kay po sunduye. 1, 2, 3, go. Nga nawari ning Ginoo kay katamo. 1, 2, 3. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. May nga patas na pakilya ka niya. Tiwala sa isa't isa'y kailangan.
Dati mong pag-ibig wala ako pakialam, basta't mahal kita kailan pa man. Tuloy. Wag nang mag-isip ng ano pa man, mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit na ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging. Chorus, tuloy. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging. Sino ka man? Bibirit ko pa. Kasi malino po kaya katamo, yan yung lugod na babyan na ning Ginoo. Lugod na tatanggap maging sino ka man. At sana yan yung adwan tamo king Ginoo ngayon aldo ngayon ni. Tutubod ning banal na espiritu ning kapatawaran. Ing adwanan namo, ibuklat tamo yung puso ta. Ban ikatamo mi patawaran, mamatawad tamo rin. Paneneng pagkalubing kapatawaran. At sunamo kay katamo ngayon, nung mamatawad tamo. Ibuklat ta sana yung puso tamo. Mo ban tanggap, nun ban mamiye kapatawaran. Maski pakaretang biyasang mamatawad, maski pakaretang biyasang manyawad-tawad, karinya mo lalong maging tunay, ikekang lugod at kapatawaran. Amen. Ipasagtaya po ngayon kaya katamong kasalpantayanan sa salpantaya ko. King Joseph panglubos may paya, linadang King Banwa ang pongyato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagliging upaya ning banal na espiritu, mi bait kang Nona Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katungaldo sinugliyang nebye, pepayta siya banwa makalukluk, wananin Josig panglubos may paya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bamo kong ka rin mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pami sa makding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king be alananga. Amen. Manalangin tamo king Dios, igitugtog na kay katamo, at king mabilugayato yung banal na espiritu ning kapatawaran, ban ikatamo mitipon tamo anting mi patawaran at pamatawad na balayan, kabang nga tamo manalangin, bustan mong ibayo ne ing lupa ning yato. Bustan mong ibayo ne, ing lupa ning yato. Karing pisamban ang makalaganap mabilugayato, karing komunidad a ating libong lupa, karing kristyanong makakalat, king malawakan na yato, itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo ne, ing lupa ning yato. King Papa at karing pamuntok daring pisamban, karing obispo at pastol, karing hanggang makayagom, king kayusuyuan ning pamanyuyo, itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo ne, ing lupa ning yato. Karing kristyano mi pasakitan, pauli ning karelang kasalpantayanan, karing magduda o urong sulong-alo, karing hanggang magdulap king Diyos, itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo ne, ing lupa ning yato. Karing manalipit, karing kapatadda, karing atsuking upaya, karing mayayalipan at karing malaya, itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo ne, ing lupa ning yato. Karing milalaganap king ebanghelyo, karing ing karelang tungkulya ing mamatawad kasalanan, karing makagapos karing tanikala ding sarili rang kakaulangan, itugtugme ing karelang king kekang espiritu. Bustan mong ibayo ne, ing lupa ning yato. Karing makatipon keti king lagyo mo, karing meko na karing kaya kaming komunidad, karing bayong bininyagan, karing aldoreti,
itugtog mi, ingke kang espiritu. Bustan mong ibayo ne, ing lupa ning yato. Ngeni aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, say pami, itubod me ing kaya kang espiritu, king balang metong kaya kami. Busta nung palablabahan na kami, king kayang lugod at kapatawaran, ngenit ka rin sablangal doning biyemi manggaman, king alanganga. Amen.
Manalangin kay kapatat, baning daon tamo matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayo paya. Tanggapane sana ning ginuy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyo na. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos, say pami, ipagkalubos sana king banal na Espiritu lusok nang ipakilala kay kami, agpangking pengako ning anak mo, ing kamalan ng pungulagan iting sakripisyo, at malugod nang ituro kay kaming sablang katutuan, itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginuman tabi kay kayo, At kaya ang itas tinulit, yun ring pusuyo. makatas na love. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat ang pong matulit. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Sukat ampon makakabos sing purian ampon pasalamatan da ka. Kapilan man ampon no karin mo no Ginoo. Diyos sa malugod ampon magana ka. Ampat mamong iganaping misteryo ning pangakabos, para karing anak kabirian mong inampun, king kapamilataning pangayagom da king anak mong bugtong, kay kayang pikalub king aldo iting banal na Espiritu, kanitang magmulayeng banal na kapulungan mong bayong tatag, yaing bigkalub ka ring sablang bansa, bana kilala ring panga Diyos mo, at yaing misan metong karing tao miyayaliwa salita, bani pasaging metong mong kasal pantayanan, ulinita kambening maglapo tulang bunga ning kaligtasan, hing mabilog ayato magsayaya, antimurin ding upaya ning banwa, ampon ding sablang anghel, daralit ding parangal king ligaya mo walang tuk ng ngamingan pupuri. O mapamakalulong ipa, lalapit kami kaya kakambening kapurian na puan kapasalamatan, ipaniga po ang puan pagparalang pumike ka, king kapamilatan ng Yeso Kristo ng anak mo ang puan ginumi, ing tanggapan mulat bendisyon ng deting banal, ang puan malin isa sakripisyong darahon mike ka. Darahon milake ka munang muna para king banal mong kapulungan katolika, ingatan ang puan alalayan me, pagkaluban me kapayapan ng puan pamisan metong king meto yato, darahon mila para king talasuyo mong ileyo ing papami, para kang Florentining obispo mi, at kang bering sablang mimingat tampon mi tuturo, king kasalpantayanan katolika, amiraras kaya kami, ibat ka ring apostol. O Ginoo, ganakan me ing banal kapulungan mo, lalong-lalo na ring talasuyo mo, angeni ipanalangin mi. Ganakan mo kami ikaming sablang kete makatipo na harapan mo, balong upin nung nuan ti katatag ing pamanyal pantaya mi keka, ating pamagtagulaling mi karing sarili mi keka,
Daraon mi iting ayin ning kapurian para karing sarili mi at para karing sablang maldili king biyemi. Manalangin kami kay O Diyos sa langanga, mabiyang pontune para king kaligtasan, kanwanan ampon ni kasaplalami. Kagom ning mabilog a banal a kapulungan, pagmasusyan miya ing banalay aldo ning Pentecostes, inyang tinipaying banal a Espiritu karing apostol, king asken ning mabilang-bilang a dilang api, para ngalan miya i Mariang Kapilanman Virhen, indo ng Jesukristong Diyos ampon ginumi, kambe ng San Jose, ing banal a esposo na, at ding sablang banal apostol ampon martir, at kambering sablang banal, king uli ning meritong pon panalangin da, nabangnan mi naman sana, ing manatili mong sao, ampon pamanampon. Oy pa, malugod ming tanggapan iting ahay na darawon ding talasuyo mo, at ning mabilog a pamilya mo, ipagkalub mo ing kapayapan mo, king deity, ikapos mo kami king alanganggang kaparusan, at pakibilang mo kami, kareting pinili mo. Bendisyonan, ampon mayapan mi iting ayin mi, at karapat dapat ya sanang matanggap kaya ka, ayin king Espiritu pon katutuan, busan mong para kaya kami maging katawan ng pon daya na laning anak mong kalugod-lugod, Yesu Kristong ginumi. At tatanda na mi petangaldo baying pamaylasa na, kinwaning tinape karing banalampon kagalang-galang ng gamat, at tinalangaya banwa keko o Diyos ipanang mayupaya, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape dinwang niti karing disipulo na ngana. Wanan iti kayo ngan at mangan kayo kaniti, uling iti ay katawan ko, hamidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan, kinwaning kalis, karing banalampon kagalang-galang ng gamat, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, dinwang ni karing disipulo na ngana. Wanan iti kayo ngan at minum kayo kaniti, uling iti ay kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya para karing sablang tao, pan kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan yu iti king pamigagana kayo kanako. Maulaing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ini o Ginong Diyos, pagmasusan niya yung pamigagana kakang Kristo ng anak mo, ikaming banal na kapulungan mo ang pontalasuyo mo, gaganakan ming pamaylasa na, ing pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na king ligaya banwa, at iba't ka rin dakalapig kalumong kalab kay kami, iting banal lampon ganap pa sakripisyo, ing tinape ning biye, at ing kalis ning alanganggang kaligtasan. Mayapan mula reting yampang mi, tanggapan mula, antimo no makanano mulang tinggap ding ay ning tapat mong alipan ni Abel, itang sakripisyo ng Abraham, iging pamiking kasalpantayanan, ating tinapi ampon alak at dinawon ning pari mong Melkisedek. O Diyos, lubos mayupaya, ipaniga pumi, itubod ming banal mong anghel, ban idalani iting ayin, king altar mo banwa, ban kanita, ikaming sablang tanggap king banal katawan ng pondaya, ning anak mo kaniting altar.
mikatmuan kami, king sablang grasya, ampon kanwanan. O Ginoo, ganakan mo ring alipan mong minuna ng miglakbeke kami, mitatakan king tandaning kasalpantayanan at painawa na king katahimikan, lalong-lalo na ring ipanalangin mi ngeni. O Ginoo, pagparalampu king kareting mayango na biye at karing sablang pepaynawa na kang Kristo, ipagkala mo saning kasngawan, salampon kapayapan, ikami man talasuyo mong makasalanan. Manalig king alangangga mong pakalulo at kaya kami muna man makasalanan, ikaming kaya kang talasuyo, manalig ka ring dakal mong pakalulo, patampa mo kaming dinandaki at pamibiyebye karing banal mong apostol ampon martir, kang Juan at Alapaminyag, Esteban, Matias, Bernabe at karing sablang banal, miyanib kami sana karela, king uli ning nanumang pangaintuliran mi, nunemo king uli ning maulang kapatawaran mo, king uli ng Kristo ang ginumi, ampad king kapamilatana, babye mo lareting sablang bagay mayap, bibyayan, ampon ipagkalup kaya kami. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipangmayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalangangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalangangga. Kambening maragula ka panaligan ting Diyos, amit titipon kaya katamon ting mi patawaran at mamatawad na balayan, maustamo kayang ini kapamilataning panalangin, at iro ng Kristo ang Ginoo at kapatad tamo. Igamos mo kami king sablang marokoy pamalugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, panking kaso paning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanali paning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan apon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligayan ing talapangabos mi, Yeso Kristo.
O Diyos, sa ipaming ginaming Kristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mula sana babaliktan din kasalanan mi, ngunang pansinan mo ing kasalpantayanan ing banalakapulungan mo, layon na ing pamayapan ng puanpisan me, nga nagpangking kaburian mo, ika mabibiyan puan magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sanang parati kaya kayungan. At kekon timurin. Ing masayang paralan ni dakit angin, iking balang metong ing tandahaning kapayapan at pamikakapatan. Peace be with you. With you. Peace be with you. Pakamalan kong kakaluguran nyo, ing kordero ng Diyos, nyo Yesu Kristo, ing lupa ng lugod at kapatawaran ng ipa, nyo yung milalakuking kasalanan ng yatong mapapalad damo, ikatang mayawos ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Ginoo, Ginoo, ek matampang tanggap kaya Dapat ko. ikas mo Dapat naman. yak kasmiyay nga mano mo, pumayap na ako.
Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ikay babiya ka rin miyayaliwang kalam king banala kapulungan mo. Ingatan mo saning grasyang pigkalub mo ban, ing kalam ning banala espiritu manatili kaya kami kapilan man. Ating banala pa makinabang makasulong yaking alanganggang pangakabos mi. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Luklok tapo sagli. Kapabaluan po, inaanyayahan ang lahat na manood ng ating Santa Cruzan sa darating na Sabado, May 30, 2026. Ang programa ay magsisimula ng alas 4 ng hapon at susundan ng banal na misa sa ganap na alas 5 ng hapon, na kung saan gaganapin din ang pagputong ng bulaklak na korona sa mahal na Birhen, susundan ng ating Santa Cruzan. Maraming salamat po. Talakad tamo po. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya idukoy na rin buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Kanitingal do, ing ipaning sala pe pasalana la kaisipan ding disipulo king kapamilataning pangatugtog ning banal Espiritu. Panwana na kaisan at pagkalub na laki kayo ring kalam ning Espiritu, manggaman kapilan. Amen. Itangaping tinulid ka ring buntok ding disipulo timong dilang api, dulukan na lasana, ding sablang dewa ka na karing pusuyo, at palablaban na lakambening dalise sala ampon lugod. Amen. Ing Diyos binyening inspirasyon magsalita ka rin niayaliwang amanong siswan, bani pa siyaging meto mong kasalpantayanan, at pagkalubing kaya kayong kapanayan, akit yung harap-harapan. Amen. At bendisyon na kin Diyos sa lubos mayo paya kambering familiayo at pakamalan king biye, ipagkalub na sayang pe kamalala makapagdasaning pusuyo, king lagi ni pamponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing misa tamo mi daone, ume kayo king kapayapan, pamatulan yung ginu karing pamibiyebyeyo. Aleluya! Aleluya! Salamat king Diyos! Aleluya! Aleluya! Ayabayabak po kayo man.